hola uko menye rero ni umunyamakuru wanyu Kindi Giti ukora kuri Chinizo TV tubagezaho ibiganiro bitandukanye mu gihe gitandukanye ahantu hatandukanye. Ubu ngubu rero turi mu Kibitoke cya Rugombo mu Burundi, tugiye kubagezaho inkuru zitandukanye kandi ziryoshye cyane. Mwebwe ntimukureho TV yanyu turebe uko ibintu bimeze. Tugiye mu giturage ahantu hose hatandukanye tubahereze ayo makuru kandi ashyushye kandi aryoshye. Kurikira Chinizo TV. Twagiye cameraman, twagiye. Ngiye kubateranya ishinga nahisha kara kavuna muhera. Nanjye reka mbateranye shira bagise ko mwizeye nawe. Reka mbateranye ndabandeye. Nanjye shira bagenda mwizeye reka mbateranye. N'imiyenzi sanga. Ndabateranye. Uyu munsi harasho wambaye. Kaza mbateranye. Harasho wambaye. Uyu munsi ndabandeye muganye se ko mbese afite imbaraga aragakunda ari bugahwanye neza umugabo yagiye kuza kubwira nahagera aravuga yuko ari mushinga nahe wahageze shaba buretse umva haracu wambaye kabisa dore ngurara nashe cyamaguru cyabaye rwa busisi twataranye ibi niko sheri ibi ni bikimbonye hariko reka nkubwire sheri wanjye reka nkubwire uyu murundi arashaka hakamunani arashaka se ya baba we uraba hariko umva ndorera rwose ndorera ariko rwose abantu bashira isoni uruburi birambuka ngirangira mu isambu nayihaye amafaranga yanjye miliyoni zanjye 5 mvuga ngo ngiye kwigurira umurima none ihengereye maze iminsi 2 ntagera iraje imbago ikirasi cyo cyari igiti cyatugabanyaga iki subyibuka uyu mushinga nta arashaka kamunani reka nkubwire kora rwose isambu yanjye ariko rwose abagabo bari dore yaragiye afata imiyenzi aratera isambu yanjye dore yagarukiraga hano dore ndabyibuka iki giti kivoka nicyo kigomba kutumara amagene ariko se ubundi metero zingahera metero imwe ini metero imwe metero ebyiri zose metero ebyiri uzi ko harimo inzu uyu mu Burundi ntabwo ari mu nkire reka ariko sha ubundi wamumvura weto wavuye tugasorero amafaranga yanjye naguhaye ukaza ugahengera ndahari ukaza ugashingura imbago zari ziri hano warangiza ukaza ukazishyira hano ibi bintu Samuel wagakobwa n'umuriro ahangaha tugura ntagara ahangaha umuyenzi wari uri imbago ze zari ibi ni ibiki ntabwo ari wowe gute nakicirwa wa usisi wanjye reka mubwire ndakwivuna reka nawe udumpata gera vuba ntari isoni uri byasuganye cyangwa uri mari minora gera vuba aya niho ni amakuru jewe Kindi Giti ndayatara mpaka muri iyi ntara ya Kibitoke cya Rugombo. Cameraman tuzamuke tugende gato turere amakuru y'ari abahinzi bari kurwana turebe bijya mbere. Ahubwo reka ncemona hano gusa. Reka ncemona niko kwa mugore murapiki cyangwa abagabo. Oya utangiza umuntu reka nkubwira utangiza umuntu reka mwivuna umuntu uri umunyamakuru isambu yanjye reba metero ebyiri
metero ebyiri uzi amafaranga ziguze tuza nganda kubarire mbada kubarire neza uje guca urubanza ngaha turetse ubwigenge randura umviriza kubarire jambo mushingana wamushingana umviriza nawe ndakubarire umviriza ariko kwivuna umviriza kubarire nyine ikintu ngaha ndakubarire ngaha ndavye muriko murarwana kuva kubuza muriko murapitsinda bakize nk'umuntu n'umugenzi wanyu uyu mugabo reka nkubwire wa munyamakuru we rekura ikirira kijya we vuga ndikukumviriza nyine reka gifateho nkubwire neza atagira igicika reka nkubwire wa munyamakuru we uyu mugabo uyu namuguriye isambu mvuye mu Rwanda nkore pakashisha amafaranga miliyoni 5 none urangije raza n'umufasha wanjye vuga ndiko ndakumva ndigura agasambu ndangije uyu mushinga ntabi none reba uva hano kugera hano anjyanira isambu wowe reka we mugabo ibintu uri kuragirizwa ngaha kurengera uyu mushinga nahe wundi mugenzi wawe ugaca ufata imbago zari hajya ko zitera ngaha hano kuko nivyo ukore karavuga ngarakubeshye isubize yakubaho umunyamakuru umusubize iki uri igisuma wamwita Samuel yaturutse mu gihugu cy'u Rwanda none niyo mpamvu urenganya umviriza niyo mpamvu urenganya kubera ndi umunyarwanda nakurenganije uwo mugabo ibi ni ibiki numviriza bari none nawe uje kumufasha kumpuguza ibyanjye ampuguza ibyanjye mbireba umugabo murimo murangurisha mu Kirundi yavuye mu Rwanda araza angurira uyu murima tarawuguze ariko rero hari abantu ariko iki ko nawuguze narawuguze ni iki kintu hari abantu batanezerewe nuko je nagurishije umurima wanje baduteranije n'umunyarwanda jewe ntabwo nigeze ishingura ntuzenye iyi minyare nze yishinga genda bizi yiwe isambu yiwe abo sese twataranye none ni kwa munyamakuru nawe wayigicucu iyi miyanzi none wakicucu wari weho ngaha mu Burundi ko mu Kibitoke ngaha ko bazaba bango afisa amarozi nkawe uri kura kubita umushinga naye nk'umugenzi wawe acyakora bakijuju we karagwa n'imizi tuza leta yo bakiranura nashaka baroga n'isasi nashaka baroga n'isasi oya ivyo mugari mo Rwanda nje nukuri oya yarasubiriye oya waje gucungwa kibera ndabwice ibintu ukoze reka nkubwire mukanya gato ibikubaho ubyirengeye samwe ndakubaze uramaze iki wowe ngaha mu Kibitoke hari abarozi benshi nk'uyu tureye ko aciye akuroga ntiwocupfa ndakugira inama yandoga yego bantera ubwoba none ngaho ibintu ukoze iyi minyari yashinze ngaha birumvikana ko yakurengereye mugabo ariko arisigura yuko atari wabikoze none uri kuragwana n'umushikana nk'ujya none umuvunye dogenda gute bari dogenda gute ubwo ndashaka kumutaba nuko habaye ngaho rero uzo umushinya afite ariko ugese madamu wiwawe uriya ni madamu wanjye reka namubaza nawe ibintu wasanga mupfa murashobora kuba mufite ibintu mupfa reka namubaza nawe kubwira ibintu bimeze hingira imitungo yawe hewe samwe higitongo ryawe mugabo rero uri kurakora no kuri sada no kuri sido ngenda mubaze rati ndabe ndakwibariza mwiriwe neza genda umunyamakuru bita Kindi Giti nkore kinyamakuru bita Chinizo TV nciye hano ndiko narondera amakuru mugabo nca nsanga umugabo wiwawe ariko aragwana n'umuturanyi ngaha ibi bintu by'isambu ubiziho gute uramu rundi yaratwibye yabibye gute none ko ariko arasigura yuko yabagurishije ngaha none yabibye gute ahantu twaguranye yarahongereye arandura imbavu arazirandura arahongera bivuye ngo yabarengereye none imbago yiwanyu aho mwaguze amahera yanyu
niyihembagira hagana hinda twereke neza turapfungene twabarenganura ego turashobora kubikora uvugizi mugaca murenganurwa n'ukuri yene nkwere yego yego ingunyereke dore imbago zari ziri hano zari ngaha zari mahanga iki giti cya avoka nicyo cyari imbago ako n'iyindi mbago dore yari ishinze ngaha mahanga none kugira musange biri hajya mushyira kwende babikoze ni murundi babikoze abaye bigenze gute none bigenze gute Sana bigenze gute Kana nuko kamera turebe neza amayopo atamena kwiyambura ntuze impuzu zikuyemo akaba impuzu ntuzewe ye akaba impuzu baba tabanze umugabo wawe ntuzewe we mada tabanze umugabo wawe namasutiye ndakenda mama Isigaho byo murundi yahabaga mukanya Kana nuko kamera turabe urabona ntaberewe sheriwe urabona ntaberewe ngo birabaye umva muda rondera utamushinga nahaza murogore je numunani amurogore ihute ingo witeba ingo mada ingo hanariko ingo janurura ya mushinga nahaja hiji wiwe aza murogore yamuroze nukuri bava masamba ingurabe ingo tebuka ntuze utangaha uje nanugo gwiwe urakumwe ihute nukuri ngesamwe ye ndakubwira heraba pe kamera mara arabikoze dasi ngaho ibi nacana nambyumva ngo mu kibitoke cya bombo ngo bararubwa mugabo nkaca urabona ntaberewe Yesu we oyasamwe umva nakubwira samwe urabona se ngenda ari icyuki bandebye uri icyuki urabona ntari wowe uri umugabo urafise n'agatuza n'ibyanwa none ngo wabereho najya kwiyogoshesha shere oya genda shere wadere nguja ahubwo dore umushinga na dolari mushingana ingoka bya dusayidire ngaho umuntu arasaze ngo ni telefone n'ukuri ingo hano umushingano umushingano dusigurire ukiva ngaha uyu mugabo aciye asara herabo none dufashe ntabwo tujyane mu buyobozi navunitse umugongo iki uyu ni nde hejuru nyine y'ibyo wakoze neza mikrofone yanjye mutasara mbarira utamuvuye umustaneri Hello Shelly we. agize kumvura Hello Shelly we. ndakubwiye ngo Hello Shelly we. mufite amahera Reka mbabyinire. Reka mbabyinire. Reka arayaguha Reka mbabyinire. ibihumbi Reka magana mbabyinire. Reka mbabyinire. harasaze n'ukuri Reka mbabyinire. Titiririri. yawe harasaze disi we samwe Titiririri. umva mu bwarondera umutima baza ngaha muvure ndava ngaha bikemutse kameraman nuko rero kamera turavuga biza guhera turabe wewe Yesu we ngabo tubitoke kumbe Écoutez-moi chérie. Oh, je ne sais pas. Yesu we mu kibitoke nuko Good morning. Oh, futalunu. umva ingo umuvuzi yaje ingo ngwino Come. mushingana Come to visit me. Oro. mushingana Chérie. Samuel bitaba icara hasi Ariko sha. Icara Urashaka Urashaka iki? cyara hasi Reka nkubyinire. icara hasi Reka nkubyinire. icara hasi nubwo uri umunyarwanda ntuzongere gukina natwe urabyumva ntuzongere ngiye kukuvura manu ntuzongere gukina natwe icya mbere icya kabiri icya gatatu
n'abakurambere arakize we kumwe n'abakurambere arakize arakize n'ukuri zongera ye arakize hagarara mbwira uko bimeze